anwa na ode chi ye no so ebi ba be ka ho ebi anwa mo ene wadi aka ho ebi so a udidi anadwo sabre aka ho ukọwe chinchinga anase suya aka ho enkuko funin wo san wibi aka ho enti day cholesterol we no ebeye very high na cholesterol na ebasa eboro so ade na tumi ye etumi fra wani yes etumi ma diabetes etumi ma pressure etumi ma to ase etwetwon etumi ma onam nyina na eya woya oto ase atwe no yase sciatica ni nyina cholesterol na cause sa problem etumi ma kidneys enya problem cholesterol se woni mu a cholesterol tumi ema wonya diabetes whether type 1 or type 2 etumi eyede edeba pressure ndi bobo ansa na benya pressure na chese cholesterol ye very high cholesterol seniema bebre etumi onya cardiac arrest cardiac arrest akoma enu ankasa a stop on its own so wehu na chese wakoma stop dia obewu ya hunkofo bebre cardiac arrest a chomo me fam ko am say last 2 years on my FM Nyankopon fa ye nua no kransie ye ofa keke I think during E-Levy time no Valentine's Day akra de yere ne ma say okoye program aba okasa no to from team wawu young man wawu ofa keke nyame fa de kransie ye cholesterol ena ekono sa no inti cholesterol yade bia osi yesuro ni ye ebi akwa wo nantia na wonan ne kika bom etumi woni su chiniu ade ba akopo eno na Dr. Asante said debi cholesterol no kum Ghana for no edodo inti ye ntena ho ma cholesterol kum Ghana for bebresa eno nti ya say Asante Herbal mixture cholesterol do kese pa etumi eti cholesterol so ema no ba normal level na ne bu akra so nya de no eye 50 Ghana pe ba wunya ba bia apart from Kumasi Cultural Center kokwase anase kokomlemle senate for office dademo e ho na obenya yeduro bi ayede ato utoma akoma fo a masa o cholesterol level no be ye kama ebetumi aboa for diabetes no a develop because with that cholesterol no diabetes in your and so to cholesterol asia and as a cholesterol regulator na chese sugar so betumi ayeden regulate with nuane pa obede obedi for me numbers no na yenko yenim we say me baso sia me kire nduro ndia me kire no kwa enti saa na say ye be ye just 30 minutes per to finalize all these things 0550 43 99 20 0550 43 99 20 027 28 92 701 027 28 92 701 what's up line here 0244 42 0069 0244 42 0069 utie Dr. Asante amda Emma Asante Herbal clinic no asuye eye Kumasi Cultural Center kokwase woko nkrane ne patama eye kokomlemle number 11 Royal Castle Road uwo nkrane utie me anasa ohwe me online se ochina de achi se ko na cholesterol hawa menua tu America no kope ye no no bi ento na emwa don't go away kopim say ebebo 10:30 cholesterol ho asem ne ye ka no cholesterol to my chest left side no na ye wo ya cholesterol to my uti e de e pae wo ya de ba kope o hadwene ye
Say ukogogo now ye research efa cholesterol one. Afibie kum nipa 4.4 million people a cholesterol kum. Ghana akwa de ye menye hwe say ye twere dodo anase ye record dodo 4.4 million people cholesterol kum every year. Ubohuno bia kasi onanti kakra no wote wa bre of steps wa bre onya transisi obesore na ye problem eno mokola no ne kejeti anom na ohu sankofo no obi to ade o tran na konya so onsore bio yibra na betu yaka ontumi sore cholesterol kuno nti sa wo cholesterol menua bra ema Asante Herbal clinic ni yentu cholesterol asenya den ema ye wo Kumasi cultural center kokwase ochina doctor me wo ho 7 to 5 every blessed day be at 7 to 5 na nie dekura wo mu ni say after everything no ye be ye adekase bi amaw ye che obia radio tie nie na mamenwe program na ansa na ma present sa radio na ye de eche mo no obeto o cholesterol duro na ya che obi titie nie yanko second one so sani cholesterol free ni penny no sisi yanko fo bebre Ghana me say me am ho just 10-15 years pe efie bia akomo a ubenya ni frafo be 3 or 4 me nam ka kire wo yes unim saudi asikire bebre wani tumi fra udi gare bebre wani etumi fra sausages na wo wi ni bebre wani be fra me nam ka kire wo carbohydrates na din dodo no ebetumi afra wani enti ubati obi se mani ehyehye obi se mani eprunsuo obi se doctor mani yesi glaucoma yesi cataract obi se doctor mani mi hunu ade yi o wo wani no mi hu anim yi amafo bra wani yade ho glaucoma no a yate ne brofo kase no hwanya ene nim adekura glaucoma edeba ade glaucoma ba obi anim ade onim ade ba so be de no anya ho aduro but Dr. Asante say ye wo eduro a ye de wo na ye aso ani glaucoma say cataract sa de fita bia be kata tuntum no so wani eye wusiwusi a hihyew aprunsuo menua oba ya so ya ye will locally prepared eduro a ye betumi ama o cataract no anane ye betumi ama o glaucoma no akọ ade fita bia be kata tuntum so no ebe free ho ne buo so nya dene muntie ne ye eye 300 cedis ba ye promo amamo yate so ye de aba 200 cedis tie ne ye pa oba nyankopa ya demo ochena obepe wani aduro no apel cholesterol aduro when you 200 we 200 I 400 ye be sign so achewo radio and am say dum so ntino ye be present radio I de amount I in case ye light of corona obetumi tie Otec south yase na che say otumi tie Dr. Asante ye hedwuma 7 to 5 sa promo twaso akosi Tuesday unimza Monday holiday Tuesday so your holiday this is a long holiday to anama nebra Kumasi Cultural Center kokwase sa won kranin patam na utie mi so de ane ye kokomlemle Senate for office that them ho anasa La Paz baby a ye lodu airport no ubenya ye products ibi unya no drugstore bia apart from your clinics family numbers no na yanko yenim 0550 43 99 20 0550 43 99 20 027 28 92 701 027 28 92 701 WhatsApp line here 0244 42 0069
0244 42 0069 eye Kumasi Cultural Center Kokwasi ensuo nto wo de no ase obefam aba na yende ye adwuma da bia 7 to 5 every blessed day bia ye den ye adwuma mentra mo ni mfrawo oba ne ye kire nuane obedie na ya mawo eduro ama wani no ehunade kama yanko problem bia emema no ye face challenges pa bebre na nka emema no bebre ayama bebre na ayama I'm telling you edi asam na mpese mekere amafo bi kunkum omo yere no just in the name of sex palaba obi bema mfie miensanie and sorry that I'm telling you ontumi kwa ne yere nchen ni ba man peje okọ ne yere nchen na atofom ebi kura akoyusu abrofu nuronom ebi spray omo bema ho and so still and siaga doctor say enuane awudie na block veins no that's what reason no now kidney no mu na block unim say kidney esone emu block sa menua obema ntumi sorry da me na me ka kero enu nti doctor aye locally prepared edra sabi ebe flashy o system veins no mu ebe biebiem ebe cleanse o kidney no mu ama mo je na tumi di afrosa ne ye enti sabi wadwe yes opese okoyere nchen pese pe obehu na kokodo nsoro na ojena so sadro no so ye 200 cedis po mema dropa cleanser papa bi unya no baby a chi se maso ye ho he oba na abeto nurse fo na ese ka se me pe mema duro no bi a ye de wo ene fra no ye ne ye de wo ebe fra e de amount 200 cedis pe family numbers no na we ya mese ade 0550 43 9920 0550 43 9920 027 28 92 701 027 28 92 701 what's up line here 0244 42 0069 0244 42 0069 what's up line no eno no sabre mo pressure no mesra mo carrot kokumba atadweni akedro mo blend no mame why carrot kokumba atadweni akikedro blend no mame pressure dro kase pa mo pressure dro kase mienu nyadoa ro nyadoa ya atumi wi na anopa awia ne anwumre anopa awia ne anwumre o pressure no be ba be to form say boko garden exio obisa na garden exio spray so nti aye poisonous with the only problem yambidie ya fegunsuo na fa nyadoa no gum 10-15 minutes no wayi wa horo ade en wawe poison bi anim menam ka kire yes yambidie ya fegum na fa onyadoa and vegetable whatever fegum 15 minutes yi horo see a spray so say I do enkan kura na account shirt so what enti wo pressure nyadoa anopa baako awia baako anwumere baako pressure no ebeko saa so na mamwo ulcer no ulcer uhia body ebetim twitwa ene ne hunu no nyina ne naduane no nafa nsuo 1.5 liters yemfa sa Otec kase baako menya advert ma Otec for but I'm just give you an example na efei maninya 3 days after 3 days yi yam with sa nsuo no a blend when ya also do no filter sonne so wa sonne so no when ya also do na fe de ewo wo fa disposable cap baako a now de ewo atre baako wo de agum original wo nye ewo fake ni bi me ba be kire wa kwan nam so obehu ewo papa Asante Herbal de utie ya de a ye biebie oni wo niam bebre so enti disposable cap no medium no baako anapa baako anwumere so osa no
say ye peptic ulcer, gastric or duodenum ulcer ebeko. So at mensuro kra. Enti o sedro na mede amount no. Ye nhwe ye numbers ne bio. Ne fe mechro sene ye benya ewo papa. 0550 43 9920 0550 43 9920 027 28 92 701 027 28 92 701. What's up line here? 0244 42 0069 0244 42 0069. Yabeden yehu ewo papa ubie so to ha. Ma de enchi. Sa de enchi na entatia abegugu ewo no mu a eye fake menam ka kire. Nemom sentatia na amegum omene nam ho keke. Bo man totomu a eye wo papa. Wate. And as of a glass cup of water. Na o de ensuo egum. Nefe wahwie wo no bi egu glass cup no mu. Na waka afra. Oka fra 5 or 10 minutes. Say ye wo papa bon say ensuo no baba soro na ewo no akwase. Ai say mercury no. E be separate say ensuo no be white. Na che say eye good honey. Say eye fake no a oka fra say a ewo no ntumi separate na bon say ensuo no nyina aye tuntum na aye black colored. So a fake honey. I'm out for to me the caramel, TNE, na or the foam, na if it the sugar, no dear good as same, no dear sijas, no a canumua when you warn no. A let me sell kidneys, men I'm catcher out. A let me sell liver. Say ya war papa so dear and a build the immune system no. A bema white drinking no cura, I very sound. Ebetumi ama immune system no aye dene. Ebetumi aboa for kidney problems. Ebetumi aboa for infections problems. Ebetumi even aboa for prostate problems. Ewo papa. Ewo has about 100 medicinal values. And it's up ewo papa to dia bara Kumasi Cultural Center kokwase anase kokomlemle senate for office that demo. Ne bo den there but your friend is saying, Ube to me and ya be ayeden ato. So ye promo. Nanka 1.5 liter no. A 1,000 Ghana, but this year DJ 500 from now till Tuesday no holiday no. Ube to me abe pebi for 500. 500 ye DJ 250. And Tishan so na ye den na fama ye adwuma de bia 7 to 5. Eye Kumasi Cultural Center kokwase in Kransu ye kokomlemle senate for office dademo and as La Paz cheesy pizza and chow baby ye lodu airport no unsabe den bekabi sign family numbers no bio na me round up mama 0550 43 9920 0550 43 9920 027 28 92 701 027 28 92 701. What's up line here? 0244 42 0069 0244 42 0069. Yaya dwuma da bia hye so na yeden na famaye. Okay, umam sign kai mo edro ba ko bia metumi assign de ache mo. Mo prostate enlargement no. Me famaye so ye prostate enlargement ha me fama. Na say cancerous there now there ba. Prostate enlargement unim so we hear fresh tomato, carrot and a cucumber keke blended no mame consistently bronze consistently. So onum na anopa no onum na wia no onum na nwumere fasha figim num ne bebre fresh tomatoes here prostate dro
ane carrot ne cucumber blended no mame na mmomudie na akwa akiri sisi ayda si ahya okateta anadwo nso wo chimmoja ne di akiri ama osisi ye oya anadwo nso no makora eno de obeba yahweye ewo Kumasi Cultural Center Kokwase anase kokomlemle Senate for office that them all na yetumi ayeden aboa oba na odi sika kakra hye obotom so ehun na mekere no yabu onye dene enti monhya no so maye obo ase me bekoi me nya sika odie eno ase oba pesika kakra hye obotom se ne okọ hospital no aba oba oye card 50 Ghana yade bia wo ho no yebetumi ehu ne ya kyerɛw kwan a yebefa so a yebetu ase amount family numbers no ebio 0550 43 9920 0550 43 9920 027 28 92 701 027 28 92 701 WhatsApp line here 0244 42 0069 me fa calls by nipa miensa with my 3 minutes no akano enti ubet me afre 0550 43 9920 027 28 92 701 Yanfa ofrefo wa mixi wantumi enyina so 0550 43 9920 027 28 92 701 Hello. Yeah. Hello. Good evening. Pacho mitio. Onanti ayeden. And yeah, I say bibi tisa sciatica. Odi akọ hospital. But bibi ya osaya na ko hospital. Ehia pa ba say unyan ko hospital so abotumi dia ba. Masuye ewo Kumasi Cultural Center Kokwase Wadaruma. Why? 0550439920. Ubetumi aba kasafidie so mebefa 2 more calls. Who is the lucky one? 0550439920 0272892 Yeah, hello. Good evening. Oh. Carrot cucumber atadwe ne akado blend it now ono no ma ebebo depression be confirm na tia wam nyado abaako owe na nopa ewia ne anwumre why obetumi obawe no raw anopa baako ewia ne anwumre why obetumi a blend we no the way so aka ho fine o pressure ne high be regulate no why okay Yo, Ochana Nyame Yadma, Metranse 7, Nama upon 5. Every blessed day be a transe 7 to 5. Kumasi Cultural Center, Kokwase. Kumasi Cultural Center, Kokwase. Oshe online, Ewo, in Kramemwa. Kokomlemle Senate for office that them hall. Number 11, Royal Castle Road. And I say La Paz, Cheesy Peas and Chanwa. Baby, a Lodu Airport, a Honoma na Yawo. Enti, Yabakoso. Na yasomo ochina akokobon ko sorry your preparation but Kumasi Cultural Center you will never remain the same say your bar radio so your bro 3 years kura na wa na ya do suko kakra na yasan aba enti munim say yantum futuro ngo bi ani da yantum futuro so ngo bi ani da enti nyankopon ya adoma ya behwe manim ensuo to ensuo anto eye Kumasi Cultural Center Kokwase midamasi bebre se motie me dasene nyame ya adoma nyankopon Yesu ama yebehia enti monhya no so na bre no be ma me kwan na me de mo besi nyankopon kan bibia ho
na try say we stay blessed. Hwɛ wano aduane die yi, wopagya aduane bi na wodi a. Ask yourself say, aduane wey, adie bɛn pa na bɛyɛ ama me nipadua no. Aduane na ekunyo nti monhya no so nyɛ den na monfamai. Wachinichini wabre, wako different clinics, herbal clinics. No way. Bra, Asante Herbal Clinic. You will never remain the same. Nyanko panko bibi ya ho. Nyame yaduma ochana. Otec FM 102.9. Don't touch that dial. Sana illumination no manabo. And some pain on Amuzu bitters. What's it? Amuzu bitters. What's up? Udera de nyankopoa. Nase minye otawunia. Enye na we are truthful. Every say nyankopo minye obie uneda. It's your beat. Yeah, medical English. Demo unia one no tie. One no ka one no be. Unia na wade no wade boni o. Se unya no a be in free we asio. We entrodo. Satra wadring onia rere odo chikwayo yo nyankopo do vini orie na shedi esudi o Kristo ni kwekwedu si ni pani abofu ye odana yo sana seminida atinko dei ene na meseri I am fado repay a bed and your job. Mitini pani abofu. And the boy no die and war. Sana seminida. And then I'm a servi. Adore you. Umayeni na namwechi. Out of way, you no die and war. Udamia, uni me ongongozo. Uwo nyanguponda, uni ebia enko yaka. Aye fanfia no kongo chache ya mwe. Osinia ubese minye mawono. Out of way, miso ya sama mio. Weni wadano, weni wadano.